Apeng ata lalaki no ka sa sawana, nakasamsamit panagayat ken pamatek na. Kanayo na nagragsakrik na ken grupa na, di na pa'y kaya't may adayo ken bakit na. Nung naglabas manunatawen panagdenada, nilalaki kasla isong tayo mauma. Aglalo nung malukoy tonti barkada na, agsapul dun sa bali, babae apagraksakan na. Agsipot-sipot ka, luwag babae ka, ni baget mo palpaliwen na ka. Agsipot-sipot ka, manong nurumuar ka, ni baget mo baka suroten na ka. Amang ganudim to amo pagkartarayam no masukot na ka narigaten manong, baka day takukuam kepuden na. Ngem 40 itirik na nagsublit ka banbanuagan na. Agsapulen babae akalaslas bangan na, sa bali a putahe